Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropysvi.net. Pred nama je danas novi unboxing video i predstavljanje jednog zanimljivog alata koji zapravo najbolje demonstrira do kuda je dogurala baterijska tehnologija. Naravno, riječ je o Angelovom Power Exchange alatu koji je kompatibilan sa svim Power Exchange baterijama. Mi u ovom slučaju opremili smo se jednom od postojećih naših alata 5,2 Ah baterijom koja je više nego dovoljna za ovaj alat. A o čemu je riječ? Mislim da će svi odmah jasno to moći zaključiti po ovoj vizualizaciji. Naravno, riječ je o pištolju na vrući zrak, odnosno fejnu, kako god ga već zvali. Poseban je što za svoj rad ne treba utičnicu, ne treba kabel, nego radi na jednu 18V bateriju, što je zaista odlično jer mogu reći da je ovo sve donedavno bilo možda i nezamislivo da jedna baterija može zapravo upogoniti ovakav alat koji smatramo zapravo gladnim struje i energije. Što se tiče performansi, bez obzira što radi na bateriju, ovaj alat nije šala, podržava zagrijavanje čak do 550 stupnjeva, što će biti više nego dovoljno, a volumen, nekakav protok je čak 200 litara zraka po minuti. Naravno, regulacija dvije jačine vrućine. Sam uređaj ima i zaštitu od pregrijavanja, moguće ga je koristiti ručno, a moguće ga je postaviti na stol pa ovako polegniti za eventualno zagrijavanje kabela ili možda termoburžira ili slično. Dolazi s različitim dodacima, a ima metalnu kuku za jednostavno nošenje. Primjene su razne, od evo kao što sam sad malo prije spomenuo, zagrijavanja termoburžira do skidanja možda nekakvih boja i lakova, što će ići puno lakše kada se primjeni malo topline. Pa pogledajmo što stiže u pakiranju. Evo ga i sam alat. Naravno, nešto uputa, njih ćemo ostaviti za kasnije, i praktični dodaci koji se mogu namontirati, a koji imaju razne svrhe. Od ove široke mlaznice koja će možda biti odlična za skidanje nekakvih folija, boja, lakova, koncentrirane, ali zanimljiva je i ova ovako ovalna koja zapravo služi upravo za zagrijavanje kabela. Alat u ruci djeluje odlično, kvalitetno. Dvije temperaturne postavke kao što sam spomenuo i utor za bateriju. Pa ajmo ga odmah i uključiti da mi vidimo kako to funkcionira. Znači dovoljno je samo ga kopčat i sve ne radi. Moram priznati da već je zagrijavanje poprilično jako. Naravno, treba ćemo vjerojatno neko vrijeme da postigne punu radnu temperaturu. Punu recenziju ovog Angelovog alata kao i mnogih drugih pronađite na portalu cropysvi.net. Pozdrav!